phone in a telephone in a Aquabasson, Attention TV. So, if I'm subscribing to the channel for me, I'm sharing videos across all the social media platforms. So, if I am a mini more, you know, when you say, I'm PC and not telling me, when you say, oh, Attention TV, so they say, Sema, Egypt Rana, Adiate, say, oh, social media, so I'm a funny more she, and I'm a table and I'm a BJ will go Attention TV. So, a day. I'm on passion, will subscribe and I will share. Now will comment in who here and my own quan so and share or share me more dear no ammonia so any be actually no one like a page in it so what I say. Now I say at the hand and I may go over and say no one. Yes, Stephen, I don't cheat dear any Obofour Reverend Obofour and saying me ya with the enemy of a talk no worship. Obofour ba Andy Eddie who are to conjures what could journey papechi na walk to Eddie money Stephen I don't cheat and so a banty. I find me and Papa for Conona and Master so conti same way dear menya would for back to back wa many never better train in common more than I just on a bit to me. I can say why so penny dear. You say any dear man see I say and quala Papa for air cono. Sebi pain phone into me to a home for Uncle one to me and as and Papa be unkind today. O Papa phone me no and I'm some of them home according to Columbiana. Professor 99. Papa so good about the TV. Then when you sway, dear, now we that's all my dear. That Christ was a song here. Sir Christo Abomina home by our mad departure moi. Manya be the BAD and onion dear. Medidi daddy. At one monsieur. Passion. So you're okay. Passion me okay. A tear for no cancel your okay. But me not in them so you okay. When his cat send me to go to my scan. Amen. And the end they wanted the ya the day amen. Now me shram. Na rade come home. Obi akuma so de bia free rade me man not nya dance here there. Edi office to you. We see why na ekon. Stephen Adom chede anyway when Obofour say me. Ene de Obofour ba and de Obofour ba no. Akojana pepachi ena wo to mane Stephen Adom chede a ena Stephen Adom chede an so ba abejana papa na chi nti say akoya nkwala no we di ma we na we di ama we nti eya na Jimie na Jimie na koma ho. Jimie mo mu nyina. Nkwala ni mi no ana so kan. Jimie Jimie me nante na me wo he se me so panyin no bi ha ekon a na me so ni ni pansa kwala kokon a na se me Jimie che me panyin no kura ana oni mana be Jimie che me panyin no me na me to ke papa oluma twaso na we faso bi eni so me na se me tujuma papa ne kuma na me matema dwuna na kuma na me mo metujegum na me so me ni order fanisem Jodi onu so ba the next person so a neba na ye ko a nya se bi enim Jimie I think so mo ye too emotional intina mo na ebo nya me adwuma na eda hono mo no Yesu bae no so no ye leader fani say John no mo ni Peter no Yakubu no di na echi no so mo no ye na assistant wa say omo na bonsam nkola atu brother Bruno di me hu na tama na Bruno Yesu ama Judas e coffee Yesu ani me say suafo ne ba ko e say who read according to Bible no otwa obi aso na Yesu fatally it was emotion Yesu say me kon na you bet we want me kon ma me Yesu say o say why na Peter okay o say Peter me talk kwa no timi kon ma me na me kon ama na wo Peter kwa ansa akwa kokoli akwo ahomache no obeyi mi ama na Peter njindi emene duye no Peter say me ni mo hwe Yesu dana no hwe na ni se ya na mo se kai se ye bumbe etiwo andi Obofour to kwa utimi kuma no akwala we su asekechese akwala su papa sekechese utimi kuma no ebia mo nyina agina waske ana sunsu mo pra hini o sunsu ma o weda na we hu omo na ti omo to kwa thank you ana say to kwa na mo ko no we akọ tu edura baji we dom and we akọ tu da koji we dom ena mo pon be na we hu ana sunsun no we akọ ankyere we follow we akọ ankyere ena so edi pesa ko boto ena mo pon be na we hu ana sunsun no ba ko afa che ba ko be na we hu etimu ni minya sa se o memes na gu mo na ase no omo wo problem bebre go mo so a ese motim sere Awurade e de ma omo se Awurade ye de
enye ma omo chento kwana moko sanya se ne nu hoye ena me se members ni so agiminti mo papa no mo agimi a na mo bojo mo so he mo nyina mo agimi as a member kwa sorry adete kwa sorry kwese da tell me sir by sorry ni the Sunday sorry na say nyina ye membum na ye nso ye di esasra ye ho ni mo be sum se o ko sra ho ene edi huhu ye ho shiada na ye de Sunday na ye de that's what me believe who believe Sunday ro fi adwale wo ko no enye sra ba ko sra obi na akire wo fifi na wo ko nyina wo target ni nyina ne se me kwa asore akoti nyame asem right me kwa so akoti nyame asem me kwa so de me ha akodan rade me kwa so de me ha akodan sofo na sofo aye den aboam wo paibo mu eti wo du kwa so dem no sofo no nya no eti do ha etu nani mana yes wakotu emu sika wo du sofo wo hu no wo ehu no eti ko na kwa asore no o do wa se ko dan rade e wo kwa be so Bible say ye fa ye paibo e fa nam ni doba Jesus Christ so ye fa ye how fat than Yesu na Yesu fa ko ma eja no ni boa teku na te na me ja honem ma Yesu Kristo me ye o chia me honem ma Yesu eti wu fifie ba no odifo papa enna me so ndai bi papa ne ma nkoye mame yo nyame beye je nsuo we fako fransu fadwale Yesu ema me ne die o ma me nyansa o ma me akwankyere ta akwankyere na me de amo no eti me de wo pa na ma Yesu so de ma eja no ana eja na ka che Yesu say ka che 99 say o fa nsuo we fa ma me di hie no fako fransu fadwale na ne ho beto no nkodo so nyina beko Wago twesi kama sofo bi wa hu no wanka wasa man kire no wako asori kwesi ada wenti mu sofo eneni kombo papiti so na oja na okun tokwa wo so wure fi hawa odi ra so dem ho na o je ja koso ye ne bi da fom ne bi e press up nyamu e kwasi afo ma yira kwan ko Bible say ni freni etimi kire ni nua ni freni kwan na nyesa bo nyamu e de begu amre mu ti say second chance se we jimi a wo so we jimi so bofo jimi a wo so we jimi anya so dem ni oja so dem po a o kan trust Bible na ni ma o ka Bible asem a so tu members fo no o ko jan e di kwatasene mu asem e wo property so Prophet na page so bi no ba am share videos na across all the social media platform so enfa ema me de bia me kama sem me ne mu na eye juma ya comment no ehu ehia me pa unsa sem ye odifo king or ka sem papa members no especially a man kwa sometimes a man no member no kwa de kakre member shole a man no nti mu hwe omunuma no ene be kire so omu ye anase omu enye me ko ye Prophet 99 ho ebi me na me bisa ne say esi asofo mama no mu abuse social media na because when I on their own platform and I say me no ka say e was so members no so one problem man no mako dey social media and I wait to man we na wait to man when say social media no mu use me ye anana or the foot so ama ye asofo me no we na e so media social media ko say e ko sunya de Facebook ana ma say no mo di Facebook aye adwamasem aye mo a Facebook mo da ye adwamasem o ka ho bi that's of one so mo use na mo de ko ho na mo de ko to aye jimie me na tena me go Facebook what mo bi no awro no I say o mo di ba YouTube social media e say social media be kanya me say wa ye mfa wo ba say ko ta sem say na aye ko so no so we kutakwa na atwi camera asa mo nya say asofo ni bi ni ebi mu eye beef sheda eka adwuma yenko is it the right let's say jimi na mka say bi ma jimi no me ka so me ka sabi ni de ye hu sabi ni ne we ma ro ho ana ma so no fomu me ka ma so me ka sabi so ma so no fomu de say me so sabi ana me fu ano na ma so apanta say me fu ano are ka chi jabotre enzo ma so o jira me so mo ye o se me ka sabi ni ne we me nya kopon di ko mo na se me kasa bi
enye nipa bi o magimi so mo ka trust mo chechire me mesi kwa a mo agimi ejimie secretary be a wanyi edu papa nyim ti se wo a o tinyi fita wanyi edu a fita no nyansa enim ana nyansa bom hwedom abegu na ase eso wodom wo ha kese edom ne ba ya mo problem o because problem ni say nipa na efuru ka ba ni nyina no ebi no komo di ebi no mo ebi so wo ha kese eto be de ni ha na ko sister okita maika na o je papa so na o to yampia e de ma Obofour ya kwa ketu papa obetima wo Obofour obetima wo no enti e wo so twa so olumai wanya dom bebre eto ha no se biom dom na ba eti se de wo ko se kuma urade ko odukun kodi ma urade na urade ne gise mama se card na pa no me di amount eti se ma asem no push mu more na omunye sikani wi na to mjimie nkwa na te nine alwade ye me crefe so how we why na me nkwa mabo because me die sa jimie die me nkoho na medina tena na besei ka dina tena no the last killer o tempti na tena na bebu because the last prophet yakopota so ono 100%